Na ovogodišnjem zimskom Vivaldi forumu bilo je reči o kapitalu. Šta je sve to kapital? Odakle potiče? Kako investirati slobodna sredstva? Kakav je ambijent u okruženju u Srbiji za rast kapitala? Teme su važne iz makro i iz mikro ugla. Izuzetno je važno da svaka privreda, pa i srpska, ima jednu dobru i priznatu poslovnu školu, iz razloga što je sve jasnije da je kvalitet kadrova odlučujući u uspehu preduzeća, samim tim i domaće privrede. Iako su često to ljudi različitih godina, različitih opredeljenja, različitih ideja, različitih polazišta, što su ih doveli ovde da prosto razmene svoje iskustva. Prava fabrika kreativnosti i samopouzdanja. Puno zanimljivih kontakata, puno zanimljivih, vrlo inspirativnih razgovora. Mislim da se još jedan put potvrdilo da je ovo pre svega mesto odakle ljudi izlaze bolji. Ne čuju se one ustaljene teme o kojima se stalno raspravlja, nego imate stalno nove stvari, imate ljude sa različitim iskustvima, imate mlade ljude u publici. I da razmene ideje i da čuju neke predloge za sopstveno unapređenje. Sve to u jednom stvarno predivnom ambijentu. Forum je mesto koje treba da zaintrigira maštu, da podstakne kreativnost i inovativnost, a zanatski deo se dalje produbljuje na različitim programima MŠMA.